So, dinner hari ni 1 sendok nasi, 3 ekor ikan sardin goreng, baby corn, petai and sambal tempoyak. Bismillah. Ni baby corn I beli kat Cameron. Sedap. Hari ni lunch I tak makan macam ni. So malam I macam teringin gila. That's why lah kita buat dinner punya session. Kalau korang shaking, tak minum manis setiap hari, I shaking kalau tak makan sayur setiap hari. In this house, kepala ikan bukan kucing punya, I punya. Sumpah nikmat gila makan macam ni. Petai lauk nasi. Yang cakap I tak share makanan I dengan kucing, nampak tu I dah share. Last. Habis.